جرا سينا سينا بقى قاعد نفتن أجاك أمنا ترى كان سيدي وجهني كم نفيت أنيتي كرامة قالا بوديمني ساو موجنة دولسين بقى قاعد نفتن دبرسا قبا بنو لمن لك سفاري وجه ما استلالفو أكو ما بيكمل أسونيس يرون افتيارا بقى كوفتن كات جندي أما ديم فواق في تندو واتر كلام ولين جندي أما ست مودوغا بسام بيكنا وكتير من فاني سام سوكته تندو ما تفهم فكاتي ماله أما فينه أكم كوبرتاكن وفتني نمت تنتلو إنه متى سلاشي ملا في غوفرين نمت تنتلا قروا ماموت أما سنو متى ونيك إحساسير بودات سيدا أتتمان وري ملبرني جرولة كرار جراني أكتسات إيو موبايل أنا قاملة ميديا أو إم كرس دي ما جرا سو وري بالبلاد سنتني يادا سألة وانا قدم أفتح في ساعة كدوبتي نمني ندوم كوبن كبتا وري أونلاين تجرتني يادا أسكاركال Suto Sosai Sena echun kudada ta etiyedan Inna gama Baga naga nuftetille bulesha ko baga jirachani Baba edde majra garu barulle sen warri amma seentani boru guyyaa sanbata guddaa jechuudha har'a waluma xiqqoodha fi waa'ee walirraa turree forseenee borullee waan deemaa jiru kanarratti waan haasofnu waan qabnuuf boru sa'aawwa kana hin seenna sa'a kan odolte awur sa'aatii lamatti akka Awustiraaliyaa so boru guyyaa sanbata haa ta'u malee har ammamu fi moti partilar kiyelle injiru deema jira gareswan ta'efi kanumaafu borusi seenna warra arras qoban qabaanne fillee boru akka seennu mima Sena የሚኒሊክ ሰፋሪዎችን ገባ በሉ በብዛት ያሉ አይመስለኝም የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ወደ መቀሌ ሄደዋል በብዛት
ወያኔዎችን ይቅርታ ለመጠየቅ ልቦናቸው በሙሉ እዛ ነው ያለው መሰለኝ ሰሞኑንና በብዛት ይኖራሉ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ የተረፋችሁ ካላችሁ ገባ ገባ ብሉ። Say. Tole, baga dhuftanii, baga jiraattanii, baga nu eegdanii. Kan ammaaf hin jiraannillee suuta akka seenee viidiyoo keenya argu abdii qabnaa. Kanumaafuu amma akkuma isinii hime kana warri amma dhuftanii OMN har'a Melbourne keessatti sa'a 2 sa'aatu walirra dhufe kanaafi hafuurra xinnoo sa'a tokko asirraa hanqisee ol seene namni naa wajjin jirullee hin jiru deeme waan ta'eef hamma danda'ame xinnoo har'a waliin mari'annee sa'a takkitii tana jechuudha kan irraa hafee boroo walitti deebina. Akkuma beektan san samuun xiqqoona dhukkubee ture waa baay'ee irratti mari'achuu hin dandeenye garuu immoo humaa'umati namni hunduu waan deemaa jiru kan akka gaariitti quba qaba. Gadda hangaasaa wajjin immoo viidiyoo ana irraa hirmaadhee akka tasaa ta'ee viidiyoon illee nuun taane itti qophoofnaa waa'ee jiru irratti irratti mari'anna. Garuu waa tokko lama waan jedhuu fe'u xinnoo waa wallaaqutu jira onlaayinii kanarratti. Akkuma isiniin jedhe namni yaada qulqulluudhaan dhiyaachuu qaba. Waa tokko hoo qaaqnullee hoo komannullee hoo gargaarrullee yookiin hoo deeggarrullee akkamitti kamirraa kan ka'eef gargaarraa gama akkamitti ejjennoon keenya kam ta'ee kan jedhu kana waliin raawwachuu qabna. Sanyiin Minilik Oromoodhaa hin quuqamti fakkaatti. OPDOnis Shaneenis warri immoo Oromummaadhaan ejjetanis Oromoodhaaf hunduu Haayila Sillaasenis akkuma beektan san namni afaanin jechuudha Oromoodhaa hin quuqamne hin jiru. Dhugaan sanii moti. So ejjennoo keenya amma ibbatti maal barbaannaa maal feenaa eenyutu garamiin Oromoodhaa bira ejjechuu fe'a eenyutu Oromoorra ejjechuu fe'a eenyutu advanteejii ofiitiif waa itti argachuudhaaf maqaa ittiin baafachuudhaaf yookiin waa'ee Oromoo kana akkuma bara dabreessan fuudhee tokkotti hirkatee fakkaatee fakkeechisee waa Oromoo kana balleessaa jiran kan addaan baafachuun nurreera. Kanumaafuu amma aktivistoonni Oromoo keessumaa'uu onlaayinii irra kan jirru kuni kana addaan baafannee namni yaada ofiin jijjiirata. Agartanii gurbaa tokko amma Jarman jiru kana amma viidiyoo kiyyarratti kanan sheer godhee har'a wani naasee yaada jabaadha. Misraaq Tasfaayee yaada jabaadha. Jaroonni kuni kaleessa waan biraa qaaqaa turan. Sareellee naan jedhaa jedhee ture buleechi keenya kuni. Ani dhiiseef goota Oromooti sareen jedhuun isuma jedhe malee har'a yaada biraa qaboon ta'eef namni akkatti hoo yaada jijjiirratee akka Oromootitti dhaloota Oromoo hoo taane lafee wal cabsuu hin qabnu diinummaa hundeedhaa waliin qabnu kana beekaa. Ammas irra deebi'eetan jedhe warroonni horroo guduruu keessa taate dhalattanii Amaara walitti hidhattanii waa'ee keenya hajaag gootan isin warra Wallaggaatii moti warra horroo guduruutis moti isinuma. Ijoollee Wallaggaa kunu akkatti keessaa deebite Tasfaayee fi Masfin Fayyisaa fi Misraaq Tasfaayee bakka tokko dhaabbatanii turan. Mucayyoon tun garuu keechaa garagalte. Eegnisii Oromoo waan taateef waan feete haa jettu akka feetetti taasaa haasoftu waa eenyu haa arrabsitu. Oromoon galgala galee deemee waa ofiititti deebi'a. Kan immoo rakkina qabu achumatti tafu. Amma nama tokkotu alaaf adeemsa dhaddoon ta'in Masfin Fayyisaa Oromoodhaa hin gaafanna.
warra Oromoo irratti duulaa jiran kana. Kun yaadaa muti. Kun garaagarummaa muti. Kun adeemsatti wal dhabuu muti. Rakkinatu jira. Akkuma hundee qoratanii biyya isaaniitti deebi'an san waa akkasiitu jira jechuudha. So amma kan addaan baafachuu qabnu miidiyaa akka miidiyaatitti aktivistoonni Oromoo immoo maal yaadanii karamiif yaadan kan jedhu san irratti miidiyaa yoo jenne OMN haa ta'u miidiyaa kamii haa ta'u akka miidiyaatitti hojjechuu qaba. Hundaafuu hiree kennuu hundaafuu wal qixxee oduu addaan hin baasin fe'ii ummata hamma namni uncivilized ta'e amma nam tokko amma miidiyaa kiyya irratti takka keessa dabarranu maaliif regulation beeka turachuu dinne seera jalatti hin bullu seera hin qabnu gaafa nu arrabsan ofirraa qolan hamma seera miidiyaa saniin cabsin kamuu haa ta'u nama hundaafuu wal qixxee mirga kennuu qaban akkana jennan rakkina jira jechuudha. Akkana jechuun wayii hirkatanii tokko fe'ii ofii keessa fayyadamataa jiran jechuudha. Kuni sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba kun. Kan lammataa karaa miidiyaatii fi aktivistii walitti makuu hin qabnu. Miidiyaan waa miidiyaatu hojjetaa aktivistoon Oromoo immoo waa'ee ta'u yaada isaa kan xaliila ta'e uummata Oromooti dabarsuu waan deeggaraniif keezii ijaarrachuu waan didaniif immoo waa ofii machuu tirreera. Kanumaafuu amma akka Oromootitti akka aktivistoota Oromootitti iwa tokkotu addaan baafachuu qabna. Kuni Itoophiyaa fi Oromiyaa walitti naqeet haasaa jira waan Oromoo. Itoophiyaa fi Oromiyaa walitti naqee hin ta'u sun abadan hin ta'u. Hin ta'u. Hookin Itoophiyaa ta'e ani Itoophiyaa ta'eetan akka Itoophiyaatitti. Itoophiyaa hoo dimokiraasii taate uummata Oromootiifan hin wayyaa itti tola jedhee haala saniin dhiyeeffachuu qaba. Garaagarummaan keenya sana. Kan biraammoo Oromiyaa bilisa baate. Dhiiga Oromoo dhibbaaf dhibbatti Oromiyaa Itoophiyaa uummatan arguun fe'u haa cabdu haa baddu haa dhangalaatu garuma ta'eenu Oromiyaan fe'a kan jedhu akkatti addaan bahuu qaba. So ani amboon ani namni kun waa'uma Itoophiyaa tana dhaga'uu fe'u haa baddu haa dhangalaatu haa caccabdu. Maaliifii abdii kutannee keessa dabarree as dhuftee Itoophiyaa jechuun uummata Oromooti ibama goflaa isa kaanser hin qajeelchinu hin danda'amu. Hamma dandeeche nu nyaattee nu saamtee hoomaa hin wantaan saayikolojiidhaafis maqaa keenyaafis warri keenyas kan itti dhume jecha tokkotu jira warri walitti maki tokkorraa hin dhagee duratti maal jedha Lammaa Magarsaa Itoophiyaan namni tokko Itoophiyaan hin jirtu Oromoo malee hoo jedhe Oromoon Itoophiyaa malee hin jiraattu jechuu miti. Jecha namni hin galleef misunderstanding or misquoting kana dubbii kan balleessu takka takka. Oromoo malee Itoophiyaan hin badde. Itoophiyaa badde immoo keessatti Oromoon sirumaa hin bayyana ta'ayu hin lalisaayu biyya ofiitiin boo'ayu Oromoon Oromoo ta'ayu sirumaa kana beekaa. Kanumaafuu lolli amma hamma ga'utti deemaa jiru kuni lola xixiqqoodha. Like community work san irratti wal lollaa jirra. So ifaaf ifatti ibbaaf ibbatti Oromoon kan beekuu qabu amma hoo kan Itoophiyaan loltu taate Oromoollee taatu himadhu akka dhaabatitti akka nama tokkootitti himadhee jette jennuu kee qulqulluudhaan bakka lama kunis nu baasa achiin soo deemne siin soo deemne hin ta'u ara kun akkas jedhaniit har'a ganda Amaaratitti galan akka dhaabatitti ODF fudhadhaa. Ejjennoo kan hin qabne kan biraashani gruuppii asmaraa jiru. Ammal Itoophiyaa ta'uu isaaniitii fi Oromiyaa ta'uu addaanuun beeke. Kuni dhugaadha. Isaan deemanii gaafa gufuun dhoofte gaafa xinnootti wayyoofne akka Itoophiyaa ta'an akka wayyaanii ta'an akka saba biraa ta'an inuma kuni ifa. Kutannoodhaan eegallolle irraa kutanne abdii jechuudha. Irraa kutanne. Kan asii garuu tansanii gadi
Oromoon akka Oromootitti wanuma fe'ellee jedhe nama tokko jibbee hoo arrabse amboo jibbee shimalaanis arrabaanis dhokkeerraa kaase manni kuni dura manni kuni akka Oromiyaatitti too fudhanne miini mana keenya keessaa cabus hunduma keenya miidha namuu waa isaa waan ta'eefi hin qusate jechuudha kanumaafuu nuyi akka Oromootitti akka Oromiyaatitti dura hoo keessatti wal lolle hammamoo walmii hoo tokko ala ejjete garuu addaan hudoon baafatiin walitti laaqamne baay'ee daameejii rakkina hamaa nutti fida kana beeka kanumaafuu aktivistoonni Oromoo jala bu'ee kan walii himnu ati Oromoodha garuu adeemsi kee Itoophiyaadha moo Oromiyaadha kan jedhu san addaan filan taak dhaabni illee amma kan lolaa qophaa'ee jiru kan aggaammatu kan qawwee hidhachuudhaa qophaa'aa jiru akka dhaabatitti ani hidhachiisaa jiru kan leenjisaa jiru gadi bahee miidiyaa irratti yoo lallabuu baates kan akka gaaritti jala deemaa jiru akka jiran hin beeknaa quba qabna gaafa yeroon isaanii ga'e gadi bahan har'aaf diina bira dhaabbannee akkana goona jedhanii waa baay'eellee dubbachuun akka barbaachisaa hin ta'in hubadha han ijaaramuufillee deemanii jira waamichaan hangaasan godhu hin gargaara bira dhaabbanna waan keenya hin jabeessina hin hidhachiifna wajjin hidhanna wajjin duuna kophaa ejjetanii ilaaluun hin jiru diina jalatti gatanii dheechuun hin jiru diina bira ejjetanii quba namatti qabuun hin jiru hin lolla hoo ta'e hin lolla kutannee there is no comfortable zone ijoollee teenya eega hidhachiifnee booda diinaa kenninee mooratti galchinee biraan baqan kuni kan duraati kan nu hoogganummoo dhibbaaf dhibbatti qorannee dhibbaaf dhibbatti dura keechumaa hoogganaan namicha tukkaneedha aboo wanni tun natti ooyite xinnoo namatti hin tolu aboo warra fiidaalii kana tukkatti ammuman haasa'u natti ooyite dhiifama protokoola karaan deema ittan deebise dura namicha tukkaneedha gurbaan boolloo xiqqisuu takkatu waa itti buute qallaa nama xiqqaa gurbaa boolloo tana seeniti haadan si'innee ati nama qallaadha achi keessa gabbuute waan kana fiddee dhuftaa jedhanii hayyee gurbaani daa'imni maal jedheen haayinan bu'a dugdatti hidhanii haada dugdatti hidhanii gad erguuf boolloo dhibboo achi gadi fagoodha haayinan nan deema haqeetan isinii ol baasa garuu haada natti tan kana abbaa kiyyatu qabuu qabaa jedheen abbaa kiyya naayaamatii abbaan haada kan haa qabu abbaan kiyyaa gaafa san gabbu'eetan ol isinii fide jedheen maali ennaan hoontas asinitti ulfaadhe gadi na lakkiftanii gadhiiftan haada kana boollatti na darbitan jechuusaati abbaa koo hoo ta'e garuu gannan dhiisu haaduma kanatti rarra'ee keechaa na baasa harka cita malee soo ammas ummanni Oromoo ijoolleen Oromoo kana booda hoo hidhatte han hoogganamuu qabdu dhibbaaf dhibba dhiiga Oromoo qoratamee han guddifachaan ta'in han diqaalaan na of keessaan qabaatin han dhiira ta'ee ilmaan ofii gadi lakkisin han wajjin du'u malee akka dheengaddaasan mooratti dhaqee kan nu halaa dheechu ta'uun qabu kanarratti waliif galla dura hidhachiisuu qofa odoon ta'in han hoogganamuu qaban dhiira Oromootiin goota Oromootiin qorannee sanyiisaa eenyu akka ta'e hubannee hojiisaa kanatti beekuu qabdu akkanumaan hidhannee akkanumaan ummata keenya achiifas walitti goonee akka dheengaddaasan diinaf kenninee matarayyasiidhaan kilaashanoo duubaadhaan ummata keenya ammallee deebisee hin daddamnuu kanaaf tokko kan loluu qabnu Oromiyaadhaaf Oromiyaadha Oromoodhaaf duunaa Oromoodhaaf boduun Itoophiyaadha jedhee namni tokko gufuun illee dha'uun qabu kana booda Itoophiyaan siyaasaa arraba minilik arraba irra jirti kanarraa hubadhaa gaafa hidhanne garaagarummaa immoo ganama kana hangaasaa waa tokko jedhe hangaasan ganama kana waan ta'eefan malee namni kanaan dura hunda hidhanii muratanii jiranii hunduu garuu jecha isaa keessaa tokko lama fudhadhaa namni
qawwee malee waan fe'uun argatu. Hidhanna heega jettanii achi bitaa mirga mil'achuu keezii adda addaa ijaarrachuu hin ta'u. Oromiyaa hoo jenne immoo wayyaaneen har'a dhiibbaa hamaa ganda Amaaratitti uumte fi gandoonni Amaarri laga ce'ee wayaa afee kadhachaa jira wayyaanee. Ana ajjeesu wayyaaneedha, an kadhatamus wayyaaneedha. Maaliif kun kan ta'e? Waa hidhataniif, waan qawwee qabaniif, propagandanii fi humni garagara. Kanaaf hidhachuu qabna. Amma hin hidhatin, amma roorroo qawweedhaan ofirraa deebisuu hin danda'initti gabrummaan keenya ganamaan kan beekame. Siyaasadhaan biyya san keessatti Afrikaa keessatti waan qajeelullee hin jiru. Warra qawwee qabu addunyaa tana kan bulchu. Qabaannan abbaa qabeenyaa taanan abbaa beeksummaa taanan dhugaadhaa wannumti nuu ta'u hin jiru. Inni amma iskuulaa mootii rakkinni keenya. Gurbaan amma viidiyoo kaleessa lolaa jiru sun akka gaariitti lafa kaa'e. Kan baratee man hidhaa jira. Ijoolleen lafaa dhuftu barattee eecha seenti. Akkan dubbanne gabrummaa jala jirti. Iskuulli kan barsiise an Oromoo amma kana walitti hidhe Oromoon digrii fi doktara taatellee mana hidhaa jirti. Profeesarri keenya kan barsiisu mana hidhaa jira. Iskuula takka mandara takka keessa kahanii an jedhu kun soba. Akkasitti walii haa hubanne. Ammaaf hamma kana dhaabsa gabaabaa kana afaan keenya eega walii dabarsine hin gaawan ta'eef akkuma beekame xinnoo waa takka laman jedha. Sa'a laallachaa tanaasaa barana deemaa waan jiruuf jechuudha. So qondaalota Minilik kanaafillee xinnoo hamma ta'e waa tokko lama jechuu feena akkaataa adeemsa isaan itti deeman kanarraa laalchiseeti. Oromoo kana walii hubadhaa. Bakka tokko jiraanne gara tokko jiraanne har'a wal lollus boru hin araaramna. Kana kan biraa keessumaa amma qaraxa taakseshin amma deemaa jiru kana wal ga'ee ummanni keenya waa irra jiru hin agartan. Odoo mootummaa qabaande amma odoo qaraxni kun kaffalamee ummata keenya bayyanachiisu kan ta'u ta'e akkuma seera addunyaatittuu silaa ummanni har'a qaraxa deemu kana odoo mootummaan tanteenya taate hiyyeecha namni keenya qaranni amma jiru kun homaan miidhuu ture. Garuu immoo amma hammuma sanuu nurraa fudhachuuf hootti yaadan kan ta'e silaa kan biyya keessa keenyatti misoomee diroomee kan jiru sanyii Minilik qubattoota Minilikiif wayyaanee har'a odoo qaraxni mootummaa qabaanne amma kan kaffalaa jiru isaanii muti. Kan kanaa ta'ee fi jarjaraanis haa ta'u yeroo nuffeen illee haa ta'u yeroo ijaaramaa jirru haa ta'u yeroo akka dhaabatitti abdii murannee garas deenu san haa ta'u garuu lolli ka'e eega ka'e immoo duubatti deebi'uu hin dandeenyu. Amboo gincii takka takkaan kan mataa nama dhukkubsu takka takkaan ummanni keenya kan Amboo gandi keenya kan Fincii kan Gincii ummanni Oromoo lolaa jira akkuma jiruun achuma hakaatee dubbiin tun baruma baraan rasaasti nutti roobaa jira. Har'a Maqalee fi Amboo magaalaa san hoo gadi ilaaltan Maqaleen waa Iroopi jirtu fakkaatti. Gandi keenya mooyyunuu hiyyoomee mana isaanii gubbaarraa hoo gadi ilaaltani nama aarsuu odoon ta'in nama boojjisa. Ammallee kan du'aa jiru ganduma keenya. Kanumaafuu waa tokkotu nu hanqate. OMN amma dattaafii godhe. Ummata Oromoo waan tokko dhalate walqixxee akka kaa'u. Walqixxee guyyaa tokko sa'aa wal haa dabru malee yeruma tokko gandi tokko dhumee dadhabee beelahee ganda lammataatitti dabraan ture. Ammas egaa haala jiru kana keessatti akka gaarii keenya akka ittiin qophoofne kan agarsiisu kana balbala keenya guyyaa tokko cufachuu nurra ture. Waliin keenya ammas garuu immoo loluu qabna. Kanarraa kaleessa immoo har'a wayya. Karaa miidiyaatiin jabaannee amma haala jiru kanarra keenye. Achuma immoo addunyaa tanaanis an akka Fayyisaa Leellisaa fa'aa galanni isaan badini akka nama tokkootitti akka nama kumaa hojjete. Hojiin hin hojjete addunyaan agarte amma waan jiru kanarratti
ammallee cimaan hoo tokko hin ta'in hoo gandu hunduu walqixxeen ka'ee rakkinoon ta'ee fi hamma danda'anitti ummanni keenya walqixxee akka ta'u tattaafin haa godhamu irratti haa hojjetamu. Kanuman jedhe karaa biraatiin iskoola Finfinnee keessatti mana barnoota afaan Oromootiin obbo Lammaa Magarsaa eengadda muukaleessa ganamuu isaatii yeroo isaa irratti fudhatanii obbo Lammaa Magarsaan haasaa bareedaa haasaa gaarii nuu godhan. Amaarrillee hin qaaqa namni keenyas hin qaaqa waa hunda inni ani akka nama tokkootitti ammallee akka nama tokkootitti Lammaa Magarsaa rakkoo hin qabu. Namni tokko namuma tokko ummataaniif qawweedhaan gargaaramuu qaba malee kophaa namni tokko maal godhuu danda'a? Didus tole jedhus namni tokko namuma tokko. So amma nama akka nama tokkootitti isarratti odoo hin ta'in yaada inni deemaa jiru kun akka rakkina ta'e ummata keenyaa ibsuudha. Eenyu Lammaa Magarsaa hanqaaquu danda'u amma hundumti keenyaa kaa'ee Lammaa Magarsaa hoo jedhanii eenyu ati eenyu taatee Lammaa Magarsaa qaaqxa mee amma akka ODF'tti Lammaa Magarsaa namni qaaquu namni irraa dhagaa gatee dheechoon ta'eef Lammaa Magarsaatiin akkasitti gatii dheechin jennuun akka shanii qaaquu hin danda'a asmaraa ta'anii harka namaatiin ibidda qabuun nama dhibu. So akkasii muti kan jennuun garuu akka nama tokkootitti odoo hin ta'in advaayisiif kennaaf hin jiru xalayaa adda addaatiin obboleessa kee obboleettii ta'e hin jennuun yaanni inni godhaa jiru garuu akka fudhatama hin qabne qofa himmu. Maaliif hin fudhanne? Tokko iskuulli takkaa lama manni barnootaa takkaa lama Finfinnee keessatti ijaaramuun isarra ejjetanii hamma kana haasaa bareedaa godhuun ummata Oromootiif gowwomsuu fi arrabsuu ta'a. Dhugaadhaan hoo laalaltan jechuudha. Haqni kan jiru biyya teenya irratti akka siyaasatitti olaalle keessumaa'u biyya teenya irratti magaalaa teenya irratti akka ambaasaaddaraatitti jechuudha. Rakki Oromoon akka ambaasaaddara ta'e biyya ofii keessatti iskuulli lama ijaaraniit biyya ofii keessatti agarsiisuu godhuudha jechuudha. Siyaasaa addunyaarra hin jirre wanuma takka wanna fakkaan abadan akka arraba ta'e kun Oromoodha. Lammaa Magarsaa kan hubachuu qaba. Nu arrabsaa jirta malee iskuula nu ijaaraa hin jirtu. Oromoon lafa ofiit irratti akka baqatee yookiin Xaaliyaan biyya bulchuudhaaf special school yookiin akka nama dadhabaa ta'e mentally disabled special school warra ta'e maalin Oromoodhaaf mana iskuula lamaa sadi ijaaruun tanaan dura simadhe nuyi ummata akkasiitii muti. Lammaa Magarsaa dubbii bareessanii haasa'uun gambiraata. Ummanni Oromoo kan jedhe afaan kiyya afaan hojii haa ta'u magaalaa sanitti jedhe malee namoota dadhaban namoota Oromoo feene diina hedduutti qubattoonni Minilik eega lafa keenya fudhattee booda iskuula lamaa sadi ijaartee hunoo gootota keenya maqaa isaanii asitti itti baafne jechuuni. Tokko amna foolish akka nama tokkootittu odoon ilma qabaadhee ijoolleetu iskuula sanitti ergu ammallee akkuma nama takkitti qabuu dadhabnee Girmaa maani xurunaa gurbaan xurunaa jedhan kuni alaabaa adda bilisummaa Oromoo nama adda himee harka keechi ajjiisisaa jiru kana hoo iskuula teeroristii maalii jedhanii ijoollee kee achitti boombii takkaa lamaa fixuudhaa hin danda'an. Don't be stupid. Achitti nama kee erguun ijaaramuun eega akka iskuulatitti ijaaramuun rakkina irraa hin qabnu. Lammaa Magarsaatinii fi warra bulchootota biyya saniitiin wayyaaniidhaan han jennu afaan keenya Finfinneetti deebi'uu qaba. Biyyattiin tan teenya kan ijaarame qabeenya keenyan haa iskuuliin achi jiru bahaa amma dhiyaatti hunduu Finfinnee keessa kan jiru afaan Oromoo barsiisuu qaba. Maqaan isaaniitis
مقا قوتو تكينيت ديبئو قبارة كان سيقافن بيولدنجي تك اسكولة تك جرى كينيا أبادو له ربايك أبا اسكولة تك إجارون دنداك أبين يورمو قندالو تا OPDO كان دور أنا باك أبينيا بيولدنجي سنچالو غرغدا ملتي ميلين كان كرارا الراغورا جرانو غرغدا ناني هرا تادسا برو جنرال تادسا برو أبا كينيا أباك أبسو أبا دوغا بيولدنجي تك إتت إجارتي تمتأسيتي هاغانا قوما إبدي هاسون نوي ألفنا موتي أكما بيكتاني أولا نميتشساني أولا كنو عرب ديتشا فايداني نمدو إيهو أولا اتقبل اسكولة تكريزتي بياتين تنتين يبولا ما مقرسا وقاسي تهيمنا بياتي تنيرتي مو أبان بيانوي هاي سكولي كتبه الراكعه كتبه كوليج مال جانين إذا كيست نمني كي جبرت شو كبا هاي سكولي أترى كاسه كتبه الراكعه فنفنة كيس كنجروسون مكاني ساتس جيرا مو كبين أتشين قريبو يسمع مسراك أتكالا يدرو أسفاوسن جنرال تادسة برو هاي سكول أتشي كيست بنمو كبا أفان أورومو تك مندرا كيتشا فيدي نانو توكوتي نمني أدوفي إلي كباتي كميتي برد هاي سكولي أتشمان قدو قبنا قداما ويلا سلاسي هاي سكول قبنا أنيام إني لمكاني ساجي جيرامي واقو غوتوتي جنرال واقو غوتوتي أفان أورومو كيتشا برد شو كبو من أتشمان قبي هم مارات كيلوتيت منيليك هاي سكول أما يجو يرانين بيكتاني I think تقرأن بسائر إنه تفكاتهم إيجام بيجابه أنا اللي تري هاي سكولي ويت إنيس مكانيسا ما صور السجارة باقدان جنين أتشكيتتيس نمنا برتو منن أتشما والبي تفري مكنن تفري نيسا هابدو ماليني أما أنا فان كينيا كيكتن برن سيداني كاني منيليكو أتشرا جرا كان بقاكو كابو كان دوبو أتشرا ما الرادون نوي مكا أكا نما يرتوتيت أكا كان بيكين ينتانتي بيولدنجي تكتي مكا غوتو تكينيا متأسيتي كونو أمانا سنيقول إيجون كوني بو آموتي نواربا أمباسادر انتانو بيتين يكيست we can be an ambassador somewhere أستراليا تسكول أفان أورومو لمان سدين تكا جارمون دندا بيتين ياموت وكين أمريكات وكين بيبرات في كيست تقروا سكولة لما سدي هرّا أمة أورومو جانجسو دف أكل لولس أكل نوينس أكل كبنوفنس قرؤ لا يدوك يجتك أبو دف ونرتي بيكا أمة كيني جانجسو دف وان إجارة قرينوك أبو نعرفسو كانوا معفو يفرن تولن جن ديني ديدا كانوا معفو اسكولة سني نمني أكدك تنبرتين هاتو كتاب أدى كيست تاغورن أما ست ستيشن كتاب أدى هاتو أورومون كسمار كاكدوف بكيسون ونمتكو تكاف أكفرن هم وفيت اللي إرقمتو أنا مالي آجتين أدرين تتأنيم تالب أسر إني كوجيتي على الف مالكو دمتينيا دمت هذلن أبو مقرسا نوي أمة قدار أبابياتين تنمافو اسكولا جابا سنكيس أفان أوروموتي وانت كوتا نكنو أمة أوروموتي عربا سو عرفا سنجا أسمر كنا ناب وابا إدي ماجرا الرتي هاسوفنا الرتي ولي مري النيرو براون تيف أكنا هونجر سنجي من اللي كانت إنه أتو كتو دي مسان اللي تران تري إنان ترى مالي إنو من نكبا هوايو إن قاماتي إن قام تولا بقرهاني رفتي جرا يمن لك سفاريو تشالاتشو ببزات هتنورم قدم እንዳልኩኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ካላችሁ አላችሁ የተወሰነ አንድ በጣም የምኒልክ ሰፋሪዎች ጥበባቸው
መስማት የሚፈልጉትን ነገር ስብናቸው እንዳይነካ ትንሽ ከላይ ተሳድቦ ነው ንግግራችንን የሚያቀርቡት በየዌብሳይታቸው ላይ ትንሽ አናንቀው አዋርደው ግን እውነታ ስለሆነ እንደ ኮሶ እየመረራቸው ይጋቱታል። የምኒልክ ሰፋሪዎች አጨበርባሪዎች እንደመሆናቸው መጠን ሌቦችና ነፍሰ ገዳዮች እንደመሆናቸው መጠን የፖለቲካ ብልጠታቸው እውነታውን እንኳን ይሄ ነገር እውነት ነው ብሎ አድሚት አያረጉም። የኋላ ቀር ፖለቲካ ስለሆነ የተጣመመውን ነገር ይሄ ነገር ስህተት ነው ብሎ በሐቅ ተቀብሎ እንደማስተካከል ሁሌ የሚሰሩት አንሻፈው ከራሳቸው ገጽ የራሳቸው አድርገው ነው የሚያቀርቡት እንጂ ከሌላ ግለሰብ ቡድን የፖለቲካ ድርጅት የሚመጣውን ገሃድ አይቀበሉም። ስለዚህ ሰሞኑን አንዳንድ ጊዜ የሚሰሩት ያለ ነገር ነው። አሁን ይሄን ቪዲዮ ቢናገር ይሄ ጠባብ ሰውዬ፣ ይሄ ጅል ሰውዬ፣ ይሄ ምናምን ሰውዬ ብራምን ብሎ ትንሽ ከኋላ የራሳቸውን የሴስኛ አዳሪ ልጅ ቃላት ጨምሮበት ነው። ቃላቱ የራሳቸው ነው፣ የሚመለከተውም እነሱን ነው። እኛ ግን መልእክቱ እንዲተላለፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ እኛም አውቀናልና ቅር አይለንም። ዋናው መረጃው መተላለፉ ነው። ስለዚህ ሰሞኑን አሁን እየተሰራ ያለው ፕሮፓጋንዳ አመጽ ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳበት የሚያከብሩበትን ጊዜ እሳትን ጨምሮ ፕሮፓጋንዳ እየረሱ ነው። አንደኛ ዓመታቸውን ሊያከብሩ መቼ ነው የተነሳው? ይሄ እየተካሄደ ያለው አመጽ ኢትዮጵያኖች ያመጡት አመጽ ነው ወይ? የኦሮሚያ አመጽ ነው ወይ? ሁላችንም እናውቃለን። እኛ አላከበርንም። እኛ ድሉ ሲደመደም ፍጻሜ ሲደርስ ኦሮሚያ ነጻ ስትወጣ የምኒልክ ነፍሰ ገዳዮች አፋቸውን ያዘጋን ጊዜ ነው ሴሌብሬት የምናደርገው። ምክንያቱም አመጹ ከተነሳ አመታትን አስቆጥሯል። እነሱ ለማክበር የፈለጉት ጎንደር ላይ የኦሮሞ ህዝብ እየተጠናከረ በሚመጣበት ጊዜ ለዛው ያ እዛ የሰፈረው ትክክለኛው የአማራ ህዝብና የቀማንት ህዝብ ጨምሮ መሪያችን ነው በቀለ ገርባ መሪያችን ነው ካሉበት ጊዜ ጀምሮ እሷን ጧት ማታ እየደጋገሙ ትግሉ ያኔ የተጀመረ ይመስላቸው አሁንም ኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ትግል ለራሳቸው ለመቀልበስ የፈለጉ የኢትዮጵያ ሪቮሉሽን ብሎ ማውራት ይፈልጋሉ። ይቅርኛም አሁን እንኳን በዚህ በቀረጥ የመጀመሪያውን ትግል አቀጣጥሎ እየመራ ያለው የአምቦ ህዝብ ነው። እየተዋከበ ያለው የአምቦ ህዝብ ነው። ልክ ከፍንፍንዴ እንደተነሳ አድርገው ነው የሚያወሩት የሚዘግቡት እነ እሳቶች አጨበርባሪ ሚዲያ አሁንም ሐቅ አይደለም የሚዘግቡ ያሉት። የፍንፍኔ ህዝብ መነሳት አለበት ለራሱ ስል። ትግሉ ግን የተጀመረው ከፍንፍኔ ውስጥ አይደለም ነው እንደ የተጀመረው አላየንም፣ አልሰማንም። ስለዚህ ዘገባው ቢስተካከል ምን ይመስላችኋል? ዞሮ ምንም አሉ ካሁን በኋላ ትግልን ማጨበርበር መከለስ የራስ ማድረግ አይቻልም። እያየናችሁ ነውና በጣም የሚያሳዝነው የመረጃ እጥረት አለ። እኔ ፕራይም ሚኒስተር ኃይለ ማርያምን ለመጀመሪያ ጊዜ አፍ ወለምታ ይዟቸው በስልጣን ዘመናቸው እውነት ተናገሩ ብዬ የሚለው ይሄንን አረፍተ ነገር ነው። እኔ እንደው ሰው ከሰው ከምሰማው ነው እንጂ በወሬ ተነስቼ ነው እንጂ የሚወስነው ትክክለኛ መረጃ የለኝም አሉ። ትክክል ነው። ይሄ አሁን እውነት የሚካድ ነገር አይደለም። ማግኘትም አይችሉም። ጦርነትም ሲያውጁ ትክክለኛ የሆነ ወቅታዊ መረጃ እጃቸው ላይ ኖሮ አይደለም። ወያኔዎቹ ግጥም አድርገው ይዘውታል። እነጌታቸው ናቸው መረጃ ያላቸው። ስለዚህ እሳቸው እንደማንኛውም የሰሙትን ፕሮፓጋንዳ ላይ ተመርኩዞ ነው። መለስ ዜናዊ ነበር በቂ መረጃ ሊኖረው እንጂ የለውም። ምን ያድርግ ታዲያ? ስለዚህ እሱም አቅም የለውም። ለማ መገርሳስ አቅም አለው፣ ፕራይም ሚኒስትሩ እንኳን የለው። ስለ አቅሙ የቱ ጋር እንዳለ ይታወቃል። አድሚት ማድረግ የሰው ልጅ ነው። አድሚት ማድረግ ትክክል ነገር ነው። ስለዚህ ምናልባት የሚያምኑት ጌታ ስቷቸው ሊሆን ይችላል፣ ተናደው ሊሆን ይችላል።
ትንሽ የወተት ጥርስ እያበቀሉ ሊሆኑ ይችላል ብዙ መገመት ይቻላል ከዚህ በመነሳት እኔ ምንም መረጃ የለኝም አሉ ኃይለ ማርያም ትክክል ነው ስለዚህ መረጃ ስለሌለ አሁንም ውሳኔህን ዋጥ አድርገ የህዝብን ድምጽ ስማ ወጣ አበልና አዳምጥ የቢሮ ውስጥ ጫጫታ ወያኔዎች የሚያቀብሉን ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ክብር አንከፍልም ፍንፍኔ ስሙ አይቀር ስማችን የሥራ ቋንቋ ይሁን ቢያንስ እንዲሁ በጡፍ የምታስተላልፋቸው ነገሮች በጡፍ በቀለም የምትጽፋቸው ነገሮች ስለዚህ ከጌታቸው አልፎ ላንተ መረጃ የሚሰጥ የለም ምክንያቱም ይንቁሃል አንተም እንደ ፕራይም ሚኒስተር አይደለም የሚያዩ ሁሉ ነገር በእጃቸው ስለሆነ የሚካሄደውን አጣቅ ማሱ የኦሮሞ ህዝብ ሚሊዮን ስማ በግራ በቀኝም የተቀመጡት ሀብት ያካበቱ ሰዎች ስለሆኑ ከነሱም የምትሰማው ውሸት ነው ስለዚህ ማጆሪቲ ህዝብ የሚለውን አዳምጥ እኛ ቀረጥ አንከፍልም ብንከፍልም ለወያኔ እጅ ነው የሚገባው ቤኔፊት አናረግም ነው የሚለው ያለ እቺን እንኳን እስኪያዳም ፕራይም ሚኒስተር ኃይለ ማርያም በተረፈ ጠመንጃ ያለው ማማሩ እንደተባለው ባለፈው ሳምንት እንዳልኩትም ብታጠፉ አጥፊው ሳይሆን የሚያጠፋው እየገደለ ያለው የወያኔ ስርዓት በተለይም አማራ ባለመደራጀቱ አማራ በራሱ እግር ባለመቆሙ የሚኒሊክ ሰፋሪዎች እኛ መሬት ላይ እንጂ አይናቸው ጆሮአቸው ላይ ያለው በአማራ ስም እየነገዱ ቢሆንም አማራ ችግር ላይ ነው ያለው አያችሁ ነጠላ አገልድሞ ሀገር አቋርጦ ማሩን ወያኔዎች ይሄው ተንበርክከናል ገብረናል እያለ ነው ሴት አዛውንቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች አባይን ተሻግረው መቀሌ ሄደው እየተማጸኑ ነው ጠመንጃ ያለው ምንድን ነበር ጥፋቱ አማራ ምን ነበር ያጠፋው ወልቃይት አማራ አይደለችም አሉ እንዴ የነገሩንም እነሱ ናቸው ወልቃይትን ወዘዱና ተውን ነው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ እየታገለ ባለበት ሰዓት አለመታደል ሆኖ የአማራ ህዝብ ባለመደራጀቱ ወያኔን እየተማጸነ ነው አባይ ማዶ ሄዶ መቀሌ ሄዶ መቀሌ ያያችሁ አይደል ይሄ እኔ በጣም ነው ማዝነው ለልቅ ከሆነ ጥሩ ነው ግን የአማራን ጥፋት እስካሁን ድረስ አላየው የአማራን ጥፋት አላየው እኔ የአማራ ህዝብ ኦሮሞም ጋር መጥቶ ያጠፋው ጥፋት የለም እዛው ሀገሩ ላይ ነው የሚኖረው አይ ቲንክ መቀሌ ሄዶ ትግራይ ህዝብ ላይ ፈጸሙ ወረራ የለም አለ እንደ ሰምታችኋል አላየውም አልሰማውም እኔ ይልቁንስ እንኳን የሚታማው ትግሬዎቹ ወጥቶ ወልቃይት ወረሱ የሚል በመሲንቆ የተደገፈ ዘፈን ይሰማል ከዛ ውጪ ግን እነዚህ በኦሮሚያ ላይ የተስፋፉት እየተጫጫሁ ያሉት የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ጩኸታቸውን ቀምቶ እየጮሁ ስለሆነ የአማራ ህዝብ ስታተሱ ችግሩ ጉዳቱ ምን እንደሆነ አናቅ ያ በጣም ያሳዝናል እኔ በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ አንድ ዘፋኝ አለ አሁን ሰዓት ስለሌለኝ ነው እንጂ አማራ ነው እንዴ ተዘፈነው ቴዲ 4 ሚሊዮን ፕሮፐርቲ ውስጥ ነው የሚኖረው ኦሮሚያ ውስጥ ቴዲ አፍሮ ዛሬ የሚኒሊክ ሰፋሪዎች የሚያመልኩት የሆነ ድኩማን የሆነ እኛን እየተሳደበ ቀረጥ ከፍሏል እንዴ አሁን ለዚህ እኮ ነው ቀረጡ ሰዓቱ ሲመጣ የምናስከፍለውን እናቅ ነበር አሁን ግን ቀረጥ የሆነው የሪቬንጅ መበቀያ ነው የሚታገሉትን ሰዎች እንጂ ያቺን ዘፈን ትንሽ አስታወስኩ ያን በተለይም የአማራ ህዝብ ወይንም ደግሞ የትኛውም ህዝብ ጠመንጃ ከሌለው ካልተደራጀ ካልታጠቀ እንዲህ አይነት ሽንፈትና ውርደት ውስጥ ይገባል ጥፋተኛ ባይሆንም ጥፋተኛ ይሆናል ጊዜ ጉዳይ ስለሆነ አንዴ ኦኬ ይቅርታ ሰዓቴ ያለቀ ነው የምባለው ሰው እየጠበቀኝም ስለሆነ
አንድ ህዝብ ካልታጠቀ ምንም አይነት ቢሆን ምንም ጀግና ቢሆን ምንም ደግ ቢሆን ምንም ሩሩ ቢሆን ለእንደዚህ አይነት ጥቃቶች ይጋለጣል አንድ ቀንም እኛ የአማራ ህዝብ አጥፍቷል ብለን አናቀ እንደ ህዝብ በባዶ እግር ተጎሳቅሎ እነዛ ሽማግሌዎች ወጥተው የወያኔን አስተዳደር ይቅርታ የሚጠይቁበት ኬዙ ምን እንደሆነ አላየንም ለምን ምን ሰማው የምናዳምጠው ፍንፍኔ የገዛ ከተማችንና የገዛ ሀገራችንን ኦሮሚያ ብንላት ለምን ትላላችሁ ብለው ከጎጃም ተነስቶ እብን ከተማችንን የሚጻረሩ ሰዎች የፖለቲካ ድርጅት ሰርተው የሚጮሁት ኦሮሞ ላይ ነው እንጂ የዛን የአማራ ህዝብ ጉዳትና ጥቅም ምን እንደሆነ ለማሳየት የሚፈልጉ የለም ማሳየት ይቻላል ይሄን ሰማያዊ ፓርቲ ወሰዱት ኢንጂነር ይልቃል የሚባለው ሰውዬ ፍንፍኔ የኦሮሞ ከተማ አዲስ አበባ አይደለችም ፍንፍኔ ብለን እንጥራት እንል የመጀመሪያውን አዋጅ ያሳወጀብን ይሄ ሰውዬ ምኒልክ አጽሙ አጋንንቱ ቤተክርስቲያን ስሙ ካልተቀደሰ ብሎ ሲጮህ የነበረ ግለሰብ ከጎጃም ነው ሌሎችም እንደው ለምሳሌ ነው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች የአማራ ልጆች የተባሉት የሰለጠኑ የሚባሉ ተማሩ ኢንጂነር ነን ዶክተር ነን የሚሉት ጠቅላላ ፎከስ የሚያደርጉት የኦሮሞን ህዝብ የኦሮሞን መሬት የኦሮሞን የፖለቲካ ጥያቄ ለማውረር እንጂ ያንን የአማራ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ተከትሎ አይደለም የሚንጫጩት ያሉት እነሱ ሙታንን የሞቱትን እነዚህ ነፍሰ ገዳዮችን እነ ምኒልክን ሬሳ ተሸክሞ ኦሮሞ ላይ መጫው ነው የሚያውቁት ያ ህዝብ ያሳዝናል ዛሬ ራሱም ተበዳይ ራሱም ይቅርታ ጠያቂ ሆነበት ይሄን ብቻ አይደለም አማራ ህዝብ ላይ ያለው ሞራላቸውን ላለመንካት ነው እንጂ ዛሬ የወያኔ ደላላና የወያኔ የቲፒኤልኤፍ ካድሬ የሆኑት በስማቸው ይታወቃሉ ኤርትራ ሄደው ይቅርታ ሲጠይቁ አማራ ነው የበደለው ተብሎ ስለዚህ የአማራ ህዝብ መንቃት ያለበት ከእንደዚህ አይነት ውርደት የምትወጣው መጀመሪያ ቀይህን መጀመሪያ ማንነትን መጀመሪያ ድንበር ቤትን ማስከበር ነው በሰው ሀገር ላይ ሄዶ ባንተ ስም የሚጮሁት ኦሮሚያ መሬታችን ላይ መጥቶ በገዛ ሀገራችን ላይ በውስጥ ጉዳያችን ላይ የሚንጫጩ እነዚህ ከሚኒልክን እግር ተከትሎ የመጡት እነዚህ ሰፋሪዎች ላንተም ችግር እኛም ችግርና እኛንም ችግር ላይ ነው የጣሉን ለጊዜውም ቢሆን አንተንም ለውርደት ነው ይዳረጉ ስለዚህ የሚኒልክ ሰፋሪዎች ለአማራ ውርደት ምክንያቱም ስሙ ተያይዞ የሚነሱት ክሌም የሚያደርጉት አማራን ስለሆነ ለኦሮሞም ጥፋት ነው ምክንያቱም በፍጥነት ገዢዎችን ዘራፊዎችን እነ ቲፒኤልኤፍን አሸንፈን ለስልጣን እንዳንበቃ እንቅፋቶች ናቸው መወገድ ያለባቸው መነቀል ያለባቸው እንቅፋቶች ናቸው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የሚለውን የማጨበርበሪያ ስም ለብሰው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የነሱ አይደለም ምኒልክ አይደለም የፈጠረው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያ የሚጠሉት የቀድሞ የትግሬ ንጉስ ነው እኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መጀመሪያ ኦን የሚያደርገው ማን ነው እኛ አንፈልገውም አማራ ስለሆናችሁ አይደለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይን የጠላ ነው በዛ ስር መከራ ደርሶብናል ብለን አጨበርባሪዎችን የኛዎቹም ቢሆኑ አንቀበልም የናንተም እንኳን አይደለም በአማራ ስም ነገዱበት እንጂ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በፊት የትግሬዎች ነበር ምን አገባችሁ እናንተ ምን አገባ የአማራ ህዝብ ለዚህ ነው እኛ እንደሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እነዚህን የህዝባችን ጠላት ይሆኑት እኛ እንኳን ያለፈውን አልፏል ብለን መራመን መተው የፈለግነው ማምጣት የፈለጉትን እንነቅላቸዋለን አሁንም እንቀጣቸዋለን ዋጋ መክፈል ካለባቸው ስላለቁት ወላጆቻችን ትላንትና ዋጋ እኛ ሳይሆን እነሱ ከጠየቁ እነሱ ዋጋውን ይከፍሉታል ሀገራችን ግን ኦሮሚያ ናት እኛ የምንፈልገው መጥራት የምንፈልገው በኦሮሚያ ከተማችን ፍንፍኔ ናት ይሄ እኛ ለወያኔዎች አባይ መቀሌ ሄደን እርዳታ የምንገብር ህዝቦች አይደለንም አንገብርም
ከወደቅንበት ተነስተን መተናል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የአማራ ህዝብ ስብና በእንደዚህ አይነት አዝማሪዎች ሲደፈር በርግጥ አማራ ከአዝማሪን ድምጽ ተከትሎ መሄዱ ዛሬ ለጉዳት ዳርጎታል ብያምናለሁ በጣም ያሳዝናል እጅግ በጣም ያሳዝናል ይህ ማለት ህዝብ ለምን ይታረቃል አይደለም ጥፋተኛው አጥፊ ሆኖ ይቅርታ የሚጠይቅበት ከዚህ የምንማረው ነገር አለ ደቡቡ መታጠቅ አለበት ኦጋዴኑ መታጠቅ አለበት ኦሮሚያማ አማራጭ የለም ይሄ አንድ ዘመን ታጥቀን ሌላ ጊዜ የምንፈታው ነገር አይደለም ጠመንጃ ምን ያህል እብሪትና ትቢት አንዱ ላይ እንዴት አርገው አንባላንስ የሆነ ጀስቲስ መከባበር እንደሌለ ጠመንጃ ከሌለ ከዚህ ተነስተን ነው ወያኔዎች በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የዘረፉ ያበጡ እንደ ቆምቦርስ ደረጃ ግማሹም ጠጥቶ በመሞት ደረጃ ያሉ ነገሮች ናቸው የአማራ ህዝብ ግን እንደዚህ በመንበርከኩ ሹሩድነታቸው የቲፒኤልኤፍ የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ከዚህ አኳያ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያን ሀብት በመዝረፍ ባለ ንብረት ሆናችሁ ኦሮሞን እንደ ሁለተኛ ዜጋ በመቁጠር በገዛ ከተማችን ለምን ፍንፍኔ ትላላችሁ ለምን በአፋን ኦሮሞ ይስራ ቋንቋ ይሆናል እያላችሁ ከኛ ጋር አተካራ ከመግጠም አማራ ከሆናችሁ ማለት አማራ ከሆናችሁ መጀመሪያ የዛን ህዝብ ስብና መጠበቅ ነው ለዚህ ነው ካሁን በኋላ በመሬታችን ላይ በፖለቲካ ድርጅት ስም መጥተው መሬታችን ላይ የሚንቀሳቀሱት እንደ ደመኛና እንደ ተጠያቂ አርገን ነው የምናስበው የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይሄ መታወቅ አለበት ትምርት ቤታችን አፋን ኦሮሞ እዛ መሬት ላይ የሚኖረው ቡድን ሁሉ አትሸወዱ ቁርጡን እወቁት መማር ያለበት አፋን ኦሮሞ ኦሮሚያ ላይ የሚኖረው ሶሳይቲ ሁሉ አፋን ኦሮሞ መማር አለበት ካልተማርክ ጉዳቱ ያንተ ነው ለማ መገርሳ 1 2 3 ትምርት ቤት ከፍቷል አስመርቋል ውሸት ነው አንቀበልም ሰምታችኋል ምናልባት አፋን ኦሮሞ ስለሆነኛ ምናወራው ያ ትምርት ቤት ሙዚየም ማሳያ ነው ሳምፕል ነው የተቀሩት ትምርት ቤቶች በሙሉ አፋን ኦሮሞ ማስተማር አለባቸው ትማር አለ ካልተማርክ መከራው ባንተ ይብሳል ስለዚህ ሃይ ስኩሎችም ዩኒቨርሲቲዎችም ፍንፍኔ ውስጥ ያሉት የኛ ናቸው አፋን ኦሮሞ ማስተማር ግዴታ አለባቸው ለህዝብ የሚያገለግሉ ከሆነ ህዝብ አፋን ኦሮሞን የማወቅ የመጀመሪያው ስራው አውስትራሊያ ስትመጡ አክሰንታችን ጥሩ አይደለም እንግሊዘኛችን ጥሩ አይደለም ግን ሁሉም ሰው የሚግባባው በእንግሊዘኛ ስለሆነ ወደሽ ነው ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ ስለዚህ የመጣ ሁሉ በ50 አመትምና በ90 አመትምና ክላስ እየገባ ቢያንስ ቤዚክ የሆነ እንደምን አደርክ እንደም የመማር ግዴታ አለበት አለበለዚያ ሲቲዝን አትሆን ኦሮሚያ አትቀሬናት ተጠቃሚ የምትሆነው ደግሞ የዚህን ህዝብ ቋንቋ ስትማር ብቻ ነው መማር ትችላላችሁ እንቅፋቱ ስልጣን ፈላጊ እነ ብርሃኑ ነጋ አርበኞች ግንቦት 7 ዛሬ የመነመኑ እየወረዱ ነው ከአማራም ድጋፍ የላቸውም ከኦሮሞማ አይናቸው ማየት አንፈልግም ለምን የመጀመሪያው የሚነግሩት እንኳን የላቸው ምክንያቱም ኦሮሞ መሃል አድርገው የተንጠለጠሉት በነቴዲ ዘፈን ላይ ብርሃኑ ነጋ ያያችሁ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዘጥስን በቴድሮስ አፍሮ ዘፈን አገርማችሁም ትንሽ አለማፈሩ ግን አንድም የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ አይችልም ሰውየው ስለዚህ አካባቢ ላይ የፈጠሩት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሸወዳቸው ህዝቡን ብቻ ሳይሆን ለፖለቲካና ለስልጣን የሚንጠለጠሉትም ጭምር ገደላቸው ከዚህ ብዙ መማር ትችላላችሁ ልጅህን አስተምር በጊዜ ቋንቋ ሰው የሚማረው በልጅነቱ በጣም ጥሩ ነው ልጅን ለማስተማር ሀገር አቋርጠህ የኦሮሞ ትምህርት ቤት ይሬት ነው ያልክ እነለማ መገርሳ አንድ ትምህርት ቤት በጀነራል ታደሰ ብሩና በጀነራል ዋቆ ጉቱ ስለሰየሙ እሱን ፈለጋ በታክሲ ልትመላለስ ነው በአውቶቡስ ልትሄድ ነው በፈረስ ልትሄድ ነው እንዴት አርገ ፍፍኔ ውስጥ የምትኖር ብልጥ ከሆንክ እንግሊዘኛ ሳይሆን ልጅን ማስተማር ያለብህ ዛሬ አፋን ኦሮሞ ነው
በጣም የሚጠቅም እሱ አለበለዚያ ግን ትላንትና እንደናቁን ሁሉ ተንቀ ተዋርደን ሰከንድ ክላስ ነው የምትሆን በተግባር ምክንያቱም ሁኔታው ስለማይፈቅድልን እልሁ ከተጋባን ከቀጠለ ደግሞ ይሄው አሁን በሚቀጥለው 2-3 ሳምንት ውስጥ ፍንፍኔ ውስጥ ያለውን የኑሮ ችግር ውጣውረድ ውድነት እየቀመስከው ነው ፍንፍኔ እየቀለጠች ነው እየገማች ነው ታስጠላለች ፍንፍኔ አይታችሁ እንደሆነ እልክ ካልሆነ በስተቀር እኔ በምንም መስፈርት ፍንፍኔ ውስጥ ገብቼ ኖራለሁ የሚል ጤነኛ ሰው አላይ መንገዱ የተበላሸ ነው መቀሌ ነው በጣም ኮምፎርታብል ዞን ዛሬ ኢንዱስትሪያል ፓርኩን አይታችኋል አንዳንዱ እንደ መዝናኛ ነው መዝናኛ አይደለም በቢሊየን ስንት ነገር አለ መዝናኛም አብሮ ያካተተ ነው ፋሲሊቲው ሁሉንም ያካተተ ነው ብዙ የሥራ መስክ አለ $95 ሚሊዮን እዛ ከተማውን አሰራሩን አያችሁት አራዳዎች ናቸው ምክንያቱም እነሱ at the end of the day ዞሮ መዝጋው ጭራሮ ነው ቤታቸው መሆኑን ስለሚያውቁ አንድ የፍንፍኔ ውስጥ ነጋዴ ቆንጆ ቪላ አለ በስትራክቸር የተዘጋው አራቱ ማዕዘናት አያችሁ አራት ከተሞችን አዲስ የወጣው ቪዲዮ ተመልከቱት አምቦንግ የኦሮሚያ ከተማን አወዳድሩ ሀብቱ ያለው እኛ ጋር ነው የሚታየው ግን መቀሌ ላይ ጠመንጃ ስለሆነ ፋክት ነው ምንም አይደለም ቀን የሰጠው ድንጋይ ቀን የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል ይባል የለ ያ አይደለም እንደ ህዝብ መሻሻሉ አይደለም ችግሩ ያለው ግን አምባላንስ የሆነ ነገር በመፈጠሩ ነው ትላንትናና ዛሬ ስለዚህ ቆንጆ ለመኖር ለምሳሌ እኔ ካለሁበት ኮምፎርታብል ቆንጆ ከሆነች አውስትራሊያ ወደ ሀገሬ ቢመለስ እንደ ሀገር ቢቆጥር መቀሌ መኖርን መርጣለሁ መንገዱ የተሰጠ ነው አሰራሩ በጣም ያማረ ነው በጣም ክሊር እና ግሪን በጣም ቆንጆ ከተማ ነው በስትራክቸር ያለው ማማሩ የተባለው እሱ ኢንጂነሮች ናቸው በሙሉ ኢንዱስትሪያል ዞን ያን ያህል ብዙ ነገር የሚያመርቱ ነው ገንዘብ ነው ስላለ አይደለም እኛ ህዝብ ግን ዛሬ በስቃይ ውስጥ ነው ያለው እኛ እስር ቤት ነን ያለነው በጊዜው ስር የምንገኝ ነን መሪዎቻችን በሙሉ እስር ቤት ናቸው የሚፋለሙት በሙሉ እስር ቤት ናቸው ምን ይሰራልናል እኛ ትምህርት ቤት እዛ ፕራዮሪቲያችን ነው ምን ነው ባለ ዲግሪዎቹ ለማ መገርሳ ወይንም ደግሞ በወያኔዎች እይታና ስሌት በእነዚህ ነፍሰ ገዳዮችና ደመኞች አስተሳሰብ ለማ መገርሳ ትምህርት ቤት ከፍሎ ሃሁ ለባርነት ነው የሚማረው ሲያስተምር የነበረው እኮ ፕሮፌሰር የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ለስንት ዓመት ያካበተ የሚንቀሳቀስ ላይብረሪ ብሪሊየንት የሆነ መራራ ጉዲና ዛሬ እኮ እስር ቤት ነው ያለው ምን ይሰራልናል መጀመሪያ ጠመንጃ ነው የሚያስፈልገን መጀመሪያ ነፃነት ነው የሚያስፈልገን በቀለ ገርባ ሌክቸረር አይደል እስር ቤት ነው ያለው ነፃነት ሲያጡ የህዝብን በደል አይቶ እኮ ነው ወደ ፖለቲካ ዓለም በጣም ሌት ነው በቀለ ገርባ ወደ ፖለቲካው ዓለም ይመጣ መምህር ነበር አስተማሪ ነበር ተምረን ለባርነት ነው ተምረን ለእስር ቤት ነው እስር ቤትማ ብዙ ገብቶናል ምን አለ ምን ያስፈልገናል ትምህርት ቤት በዛ ላይ ደግሞ መጤዎች ለመጤዎች አምባሳደር ለመጤዎች ትንሽ ትምህርት ቤት ይከፈትላችኋል እንጂ ለሀገሬው ህዝብ አይደለም ስለዚህ ይሄ ስድብ ነው ለኛ ላዳመጣችሁት ለለማ መገርሳ ያደረገው ንግግር አንጀት የሚያባባ ሰየው የሚያሰኝ የሚጨበጨብለት ሳይሆን ስድብ እንደሆነ ለሚገባው አእምሮ ላለው ሰው ስድብ እንደሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም የኦሮሞ ወዳድ ህዝብ ሊገባው ይገባል እኛ የምንለው ግለሰቡ እንደ ግለሰብ ወያኔዎችን ያሸንፋል ማለት አይደለም የሱ ፍላጎት ነው ማለት አይደለም የሰጡትን ዝም ብሎ ግን የሚቀበል መሆን የለበትም ብለን እናምናለን አንድ ሰው አንድ ነው ኃይለ ማርያምም አቅም የለውም እንኳን እሱ ምክንያቱም ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝም በደመ ነፍስ ነው በዳሰሳ ነው ውሳኔዎችን የሚወስነው ብሎ በአደባባይ ላይ ተናገረን ይሄ ነው እንግዲህ በቃኛን አንድ ሰዓት ያህል አብረን ቆይተናል ነገ በአውስትራሊያ ሰዓት 2 ሰዓት ላይ እንገናኛለን በተለመደው ሰዓታችን ምክንያቱም ብዙ ነገር የሚዳሰሱ ነገሮች አሉ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች አሉ ብዙ ወደ አደባባይ መምጣት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ስለዚህ የዚህ ቀረጣን ከፍልም ጉዳይ ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ በቅድሚያ ህዝባችን አንድ ላይ ሆኖ መታገል ያለበት ነገር ነበር አማራው ኦሮሞው ደቡቡም
ያንዳንዱ አፋሩም ከትግራይ በስተቀር አይ ቲንክ የትግራይ ሰዎች ይሄ ነገር የሚበዛባቸው አይመስለኝም አንሰማም እዛ አካባቢ ምንም የምንሰማው ነገር የለም ኮምፎርታብል ዞን ነው ያ እነሱንም የሚያስከፍሉ አይመስለኝም ለትግራይ ህዝብ አዝነው ነው የሚል ግምት የለኝም ወይንም ስፔሻሊ ለአድዋ ህዝብ አዝነው ነው የሚል ግምት የለኝም ወያኔዎች በብዛት ለአድዋ ህዝብ የሚያደሉት የሚደበቁበት ስለሆነ ነው ምንም አይደለም ለጊዜው ግን የተበደለ ሁሉ ጀስቲስ የለም ብሎ የሚያምነው ህብረተሰብ በሙሉ ዛሬ እኩል ተነስቶ መታገል አለበት ትግሉን ለአምቦ ህዝብ ወይም ለተወሰነ አካባቢ ህዝብ መተው የለበትም ሰለብሬት ለማድረግ ትግሉን አጃክ ለማድረግ እነ እሳት የፕሮፓጋንዳ የሚኒሊክ ሰፋሪዎች የፕሮፓጋንዳ ቻናል እንደሚንጫጩ እንደሚጮሁ ትግሉን ለመቀልበስ መታገል አይችሉም መዋጋት አይችሉም ጦር ሜዳ አቁበትም ግን ትግል መጥለፍ ይችሉበታል ፈሪዎች ናቸው ኃይለ ሥላሴ ፈሪ ጦርነት ሲመጣ ሸሸ እነዚህም የሚሸሽ ነው ያለ ተቅላል ስለዚህ እንደ ህዝብ በርግጥ ከህዝብ ጋር ከህዝብ ኃይል ጋር ወገናችሁ ይሄንን ያለ አግባብ ለመዝረፍ ወያኔዎች የዘረጉትን መረብ በጣጥሰው አንከፍልም ማለት የነጋዴው የገበሬው የአማራው የሁሉም ሶሳይቲ ግዴታ የውዴታ ግዴታ ነው ጨው ለራሴ ስትል ጣፍጥ አለበለዚያ ድንጋይ ነው ብሎ ይጥሉሃል የተናጥል ትግል አዋጣ በርግጥ መንግስት ሲኖረን ሁላችንም ቀረጥ እንከፍላለን ሁላችንም ባላንስ የሆነ የሀብት ክፍፍል መንግስት ፋንክሽን ማድረግ ያለበት ስለሆነ አሁን መንገዳችን ፍንፍኔ ውስጥ መንገድ የለም ፍንፍኔ ውስጥ ጽዳት የሚወገድበት ነገር የለም ኦሮሚያ ውስጥ መንገድ የለም ህዝቡ ደሃ ነው ከደሃ እንደገና ቀምቶ የበለጠ ህዝብን ደሃ አድርጎ ሰው ዳቦን ብቻ እንዲያስብ ማድረግ ሰው ዛሬ ምን በላለው ጧት ምን በላለው ማታ ምን በላለው የሚለው ነው እየተጋጋጣችሁ እየተኳኳላችሁ አራዳ የፍንፍኔ ሰዎች የፍንፍኔ ልጆች ምናልባት ውሃው ሽቆም ጨርቅ የሚታጠብበት ይጠፋል ከታይዋን እና ከተለያየ ዓለም አካባቢ የሚመጣላችሁ ጨርቃ ጨርቅ የቆመ ቀን ለውርደትና ለመከራከስ ከመዳረጋችሁ በፊት ተነስታችሁ እናንተም ወያኔን ለማስወገድ ትግሉን መቀላቀል በሰው እጅ እሳት መያዝ የሚለው ነገር እንዳይሆን ለማለት አመሰግናለሁ ደህና ቆዩልኝ ነገ በሌላ ጉዳይ እስከምንገናኝ በብዙ ጉዳይ እስከምንገናኝ ለጊዜው ይበቃኛል መልካም ቀን